یک حال ساده. من میرم I go. او میرود he she it goes. آنها میروند they go. ما میرویم we go. تو میروی you go. شماره دو گذشته ساده. من رفتم I went. او رفت he she it went. آنها رفتن they went. ما رفتیم we went. تو رفتی you went. شماره سه حال استمراری. من دارم میرم I am going. او داره میره he she it is going. آنها دارن میرن they are going. ما داریم میریم we are going. تو داری میری you are going. شماره 4 گذشته استمراری. من داشتم میرفتم I was going. او داشت میرفت he she it was going. آنها داشتن میرفتن they were going. ما داشتیم میرفتیم we were going و تو داشتی میرفتی you were going. و پنجمیش going to. من قراره برم I'm gonna go. او قراره بره he she it is gonna go. آنها قراره برن they are gonna go. ما قراره بریم we are gonna go. تو قراره بری you are gonna go. دوستان جشنواره تخفیف حداکثری دوره جامعه الماس فقط برای 100 نفر از فردا شروع میشه. اطلاعات بیشتر توی کپشن و استوری.